شاء الله دولة تقوي شيء بنافي كردستان إنسان إزدي كردن بسلمان ووك برا رايات آلايا كردستاني بلند بكن وآلايا كردستاني وبتوني دن حمي دنيا دا بلند بتأمي بيسر بلند ببن وأردساني أم إزدين سرديني خوانا وأم كرد هري راسنن وكرد شون بسلمان جيبون ريزو احتراما ما جبو عجيا أزد خوازم دبيجم اوان ازديمي الارمنستان وملي روسيا واندرا وكنها برادر تليفون كر وقلت افي چارشما يا سوريا سري نيساني ام هو قاسي جران بها نابينن يانجي بقودنا قدن قلت ام هو قاسي پیروزباهی پیناکن و تقصات بکارنین از خوازم دنگی خوب بگهینم ازدیه ارمنستانی الویدری کرد الویدری از خوازم بیجم اف چارشما سري نيساني كافنترين ججنا دناف ملتي ازديدا وكتشاو ماتسري دجي شروفكر ججنا كامل كرنا يا جيانيا نها ايرو چارشما و ايرو ججنا نها لباشور كردستان اللي يدرب حكم كردي نها حمي دائره حكومه دقرتينا برلمان كردستاني بريال السرفي چند دايا چارشما سر نيسان ججنا ملتي ازديا ايشو كار دولتي چنابا وجه اف چارشم قالكي جرنجا جبو ما ازديا وما قالك قول وبيت ويتدهن لو ما سبقا قول دبيجه چارشم روجا فاضله چارشم روجا فاضله وملك فخر الدين دعاء لك رياج عشق ودله چارشم روجا بحسابه جبا ملياكتا هاتيا اف جوابا درجه خيرا وبو روشلات حتى بروش آفا چارشم خوش كرجيانا كسقبون دشتو چيا زوي زوزانا حميج رحم وبركتا بطشي مني يزدانا چارشم جمع راقلك و چندي هنا وسعود وفلك حمي بدست خديا وبيرا طاوسي ملكا وأزد بيجما ويا قالي ازديانا خلاتت خدي وطاوسي ملك بقالك رنقانا بل خيرة خلمتا ديني سري حميانا أفا قولي چارشم سري نيسان يا صور قولكي قالكي دريجا وداخوازم ازدي أرمنستاني و كفكاسي اتقوتي جوان آكو أفي چارشم هر سال بيروز بكن و گرنگيگي تايبت بدن جبر ياكو أوي قوتي خولي رقادكن أو ججنكي دنا أو عاداتو تقاليد جدنا اف ججنا اف بري 4000 صاله نزيكي بري 4000 صاله صاله 1700 دا بري زيني دناف بابليا وصوماليا دا اتهاتا بكارانين واف نيسان جي نبيفا عربيه عربه جخوره كلي عربي او بيفا شين راكرنا شونا شين سين دانينا جبركو تقويم اخوا وقاموس اخوا بر خرد بكن هر تشتي كردا داگير كرنا يعني فلسفه زمان كردي جي داگير كرنا او نيسان بنافي بخو نيشانه نيشان يا اصلي او نيشان يعني نيشانه تشتا نيشانه صالق نوا يعني دمكو عور تشبم تو بيجي نيشانه باراننا نيسان جي نيشانه يا صالح او نيشان بلي او نيشان جي بزمان سومري انكو بينغاف انكو غافا عول بينغافا عول بزمان عربي جي انكو يعني وقت ارماج هكا وجه خرابن بزمان لاتيني كفن ابريلس يعني فاكرن فكرناتشتا اف بيفا كردي كرمانجي ازدكي يا هري راسنا ودنافان ملتا اتاتا بكاراني او ملتا هندك دبيجن دمها نيسان دام اوان اله بن خداي صوماليا بن خداي بابليا بن وغا خدا اكيتو اشوري وغا تموز وغا نابو وغا نانا واوان دبيجن وغا اكيتو دبيجن اف اله دوام بنا لسر عردي بنا افا هفهم هي زواج وان بو او تشت ني درسه او تشت ميثولوجيا او تشت نعلمه تشت اكو هري درست اكو دمها نيسان دام ادمها نيسان دا وك برا علي جي اني زمان كانسان ازدي نازوجه انسان ازدي نازوجه چمانه دمها نيسان دا نازوجه د قول مها ما قول مها كرم دك ودبيجه هر مها مدحي خدك مثلا دبيجن قانون دبيجه قانوني واج خو خبر دا جو ازم سقايا عردا بل نفعتم سرچ قاصدر دا قانون چو بسر دا هات صباتا رشا لقال قانون دكت قرقشة قوتو شوي بينا في دنب منا خوشة
وفيجاولو هر مهك محتاج خود ده حتى كو ام بجيجن اعداري د سپاره د نکر به اجاره بسر د هاد نيسان اختياره نيسان هات ودقه قرقشه جو قليمها هاگه از وکم دری قماشه از و هر یازدمها بدم پاشه نیسان هات و دا خبره گو هاگه از بهارا خو بخملینم ج کسکو صور و زره ج حد یازدمها لگل من بدن خبره نیسان هات گو گلیمها از خاتونم اون خوکا گو از عرضه دخملینم وکی سوکا سرانسری دنه ازم بوکا بجا نیسان بوکا مهای بله تو بوکا سرخورا ام بیجن قبول ناکه اگر تو بخوازی پرسگت هبه یعنی ام سر گیرانی وهبه پاشی امید مالا تابه بس ساچق مرف دنیره براستی اولدار عدنان خرابی گلک تش درباره اولای ده گوت جالی سیاسی وگا باکم معرف بنخواه روشا کردی می ایزدی دناف سیاست ده و دروج آمده دناف سیاست کردی بتایبتی باکوری کردستانی ده ام دنیرن که گلک بردیلین گرانجی حتی هاجی هاتیه داین از خوازم تشتک بینم بیراوه که حتی ها برز اولدار خرابیجی گوت ده شر سفینی ده جی سفینی ده که حضرت علی معاویه شر دکن حضرت علی جیلا عراقی اسکرین خودتینه بدای هزاران معاویه جیلا علی شامه دنابر اوان ده شر چه دبه حاضریت کن لی حضرت علی دبه هرن جوی دهب عشیرن مازنن ازدیان ره ازدیان علی عراقی را دبیجه هرن جوان را بیجن برا شر من نکن طبیج هر قبیله را دبیجه دبه قبیله فلان کس هرش قبیله خور بیجه قبیله نزی خو و دو قبیله مازن ازدیار را جدی بیجه اونجا هرنج ازدیار را بیجم برای شرای من نکن طبیعی شر الصفینه شرکی پرخوین ریجه لپشتی ادی مرد بینه که بحث ازدیار ادی نایکرین ادی دبی مجوسی و نظام چه نافته گوارتن نویدره ایجا دروج آمده جی اشتوای ارمنستان برز امریکی گود هنک لیستوک هنه دناف وده yani dinav civakame ezdi de mer tekoşina ilo yar rastîn ku hemû olan hemû baweriyan di parêze cîde hemû baweriyan ku got bi rastî ez Kurdistanek ew yek reng naxwazim eger Kurdistanek pir reng nebe em hemû rengên cihêreng nebin û em hemû qebûl nekin toleransek tinebe ne lazim e Kurdistanek welê gava ez viya dibêjim meqseda min İşte ev dixwazin hinek derde dixwazin ev rengîniya êzdatî ji holê rakin gelo te çi bêjî darî lê dibêjin evalê me telefon dikin dibêjin îşaret din dibêjin telefona me heye evî pirsam jî tu jî bir neke ez jî bir nekim ka telefona me li ser xetê bawer dikim Refîqê Kamil ne wisa Refîqê Kamil heye êvar baş êvar baş hewalê Refîqê Kamil wince باور دکم اونش کو تلفن سر خطین نه ج روسیه ج مسکوای پایتخت روسیه مسکوای بله باشه ما ج ارمنستان جی ل امریکا سردار گوداری کر هنک روشا ازدین کردن ما ازدی ارمنستان باوای کی خمدار و گوت ل بریارداری اویجی خویا بو ون علی مسکوای علی گرجستان و اف چهارشنبه سور لواندرا çavat peşvazi kirin un rewşa îro çavat nirxînin kam re godarî bikin de sehab mêvanên me jî stûdyoyê heye ger pêwîst be ew jî dikarin ji we pirsan bikin derbarê rewşa wir de fermû destpêkira cejna we hemû mêvanê we pîroz dikim êsa jî me çara dît ku ew oldarê me kişe ملی اولیدا زانه یه زانه بو نوره جه سپاس دکم تایبت سلاو من حوالی علی ساچخه کلا قوه هست وی سلاو دکم جبت کنم اندامی تب داره نه گشتیت گلی کرد گشکی سلاو هز دکم جبت که ججنا چرشما سور ججنا خوزاییه ججنا مرواتیه ججنا که نوا گلادا نوا نتوا دا یک بون شکرنه جبرویشی دما سوویت بری دا خو اونزانن هنک خو دمه دما آتیزمی بود دیده هر کس نکار بود وپری سر
اولو نخی خازده کارو خبات بکره تایبت کرده نزیدیش برکو ازداتیشون باش دانن چقدر ظلم و زور و خرابی سراتیه کرنه چقدر تشته نباش ترات نگوتنه لهر کو چقدر ظلم و زور و سرات بکرنه دیسا وقت چقدر دست واناتو به سوویت بریدا وانا اولا ازداتی پاراست لزیدت وقت روژا چارشما سور هر چارشمکش بوی گلمه روژا پیروزه دما سوویت بری جیتی بیرام دی باوی مم البته مدگوتن روژا چارشمی اسی شما ایواری حتی چارشمی گری سری خواه ندن گری آوی خواه نکن یعنی امبیشن شمیش بوی جوایه اینیش بوی اسلامیه روژا یک شمیش بوی خریستیانش بوی جواکا ازیدیا گلی آرین دما امبیشن درباز بوی گلی آری گشتی روژا چارشمی روژا هری پیروزه جبروی یکیشی مناب خدا زیدن بیشم برفره چارشما سور ندهات پیروز کرنش برکو سه چار جشنیت کان بیشم دهاتو بونه ناس کردن ایدا خدر نبی و ایدا ازیدی بو قلوچ سری ساله بو نوروز بو لی چارشمی وی او شورش پیروز نوا گلی کرد خودی در کتنه هف نخین کردی نتوی دا زیدتر پاشی وی 30 سالی دا امنها درباز دکنش برکو چارشما سور چاوازدان باشوری کردستان جی هریم باشوری کردستان وقت جشن نتوی اعلان کریه جبر که راستی جی چارشما سور نک تانی کردن ازدی یا همو گلی کرده جبر و یکیش از دست بکره چارشما سروک می نتوی سروک گلی کرد از جشنوی پیروز بکم همو حوالی مکو 26 ساعت خواه نوا کارو خبات دانه خدمت آوی گلی دانه خیلی سر کارو خبات وان ایران برشفره کانون تلویزیون خواه نتوی دا جشن خواه پیروز بکن ام جشن وان همیه سرناوی مالا کرده موسکوایی سرناوی یکی ازیدیا ام همیه پیروز بکن ام دبیشن هگر ام کاربن وان جشن ها پیروز دا یکی خواه چه بکن ام زو بگشن آرمانجا خواه آرمانجا ما همو گل کرجی آزایا ولات نو سروکی ما بلیم باشه تتکاری در دورا موسکوایی انجیل گرجستانه یعنی دناف علی ناوراستا روسیای روشا کردن ما ازدین کشیرو وبکی زانن دما باشی هلا شاندنا سوویتا بری بغازن نغازن هنک والا بونچه بو جبر که دما سوویتی دا زیده پروپاگاندو هم بیشن سر اولی خبات نادا کرنه دا اولدارین ازدیا وی دمی راستیجی چه دهات کت سر ملیوان اون کارو خبات خاکر لی پاشی هلو شاندن سوویتین ازداتی دا هنک جی والا من جبر که جی که والا من هنک دستی ماین کتنا ناوا ازیدیا وقت هم بیشن او سکتین طریقتین یهوه هنه آنشی حتی هنک کردن ازیدی بنا خریستیان چون سن اولد ماین اوشی تیوی معنی برای اولداری ما قصوری میزه نکن از حیات داویشی بغیز نزیکی واندلم لهنک رخنه میجی پیچوک جیه نش برکو اولداری نزدیان ها زیده نوا ازیده کارو خبات نکن ازیدی نوا دنیای بلا بونه خیلی امبیشن کردستانی ان باکور ان روژاوا ان امبیشن باشوری کردستانی سوویت بری دا بلا بونه یکی که نوان دا بگره امبیشن ازداتی وان بده ناس کرن ازداتی وان وارا بیشه ازداتی چیه او یک نمایه جبری یکی ضرورت بچنه مکتبا بچنه اونیورسیتا هدی کلتورا اولن ماین وارا بده وقت کلتورا وانا نتشوی چش دست نتیجه بیشه وقت رخصتن ام ناو گل دا کارو خبات دکن لدیسا بسنینش بلکه اولدار ما پیرین ازیدیا شیخین ازیدیا زانیار ازیدیا اوالو ام بیشن یک ناوی ازیدیا تو جاره که نه سوویتا بری در ناوی ازیدیا کارو خباتک نکرن جوینک چی نکرن ازداتی و ندن ناس کرنی نه گوتنا ازیدی گوتنا ازیدی ناوی ازیدیا تنی گوتن اکمایه لزیده اولا ازیدیا نای فهم کرن ازداتی چیه وقتی اولا که فرق افناره اونزانن اولا زردشتی ازداتی شکانی که تردوری هفشینینن نها نوا گلی ازدی دا بالا بونه که پر مزن چی بیه ام باورن ام پیشروش دا مال
ام بیشن لالشا نورانی اولداری ما او میوانی وی برز کلاک آوه مدید اولا ازداتی دا ام بیشن زانه یه اول کار بنجار جانا دری موکن بین روسیه که دور بری موسکوی کردنیزی پردشین همو باجار روسیه مریکاری بیشن ها ازیدی هنه لیجی که کارو خبر ساز ازداتی دستر نایکرن باشه گلک سپاس رفیقی کامل جه موسکوای ام گلک سپاس کن شف باش برس علی من پرسا خواهد کرده بود تخوازی دوباره بکم و سر دا جه اینک تش زیده بکم یعنی اولا ازداتی نل دجی مافن نتواییه جی تاني اولا ازداتی هر روسا تخوازه مافن نتوایی جی که ایرو روژ آمده مافن نتوایی دموکراتیک او جی دناف خواده دحوینه و پرسا که مکرده بود انك افدجي جهه رنگيه درد كيفن يعني رنگينيا كردستان درد كيفن السياسه اكو سر كردات ليستين وتكوشين ازاديه ياكو ايرو تمشاندن اوانا غبا مرف بينه باهف تكار بيچ بيجي جمره وش تماشا ملي ما سريدا جو بينغاوا تكوشين ازاديه بو پیپلوکی خناس کردن و جنوب خدانه فهم کردن جواک و اولایزداتی جی شخوی هری یعنی دبن پیکولیه داد نوا کرسان نزدتری همو کسی این کرسانه شخینی جنا جواکا ازدیا بو کو تک چو نکس سران سرچه بو نه اف دست پیک آنه کی بی اف جی چه درفتی داده ما جبونا وک جواکا کردنی ازدیا وک جواکا ازدیا ام بکاربن الهمبري هوقاس كورانيا ديروكا درباس بويده ظلم وزورداري وقاتلهم لسر ما درباس بنا عم بكاربن ويدي ورجرين جهورك جنوب خريخستن كرن ودناوا في بيندرا آزادية ده دناوا جل خده وكما جواكها كردن ازدي يا آزادي خاص يا آزادي وكهوية الكردستان يا يكيتيا جل كردستان كوبا باريزه جبو ما بيسترش همو اركن جيانا ما جواكي جبرشي لها ام هما الخب بزورن ببيفن دبي ام باسا دجمناتي سرمابوي سربيهاتي سرمدرباس بوي لكن دما تكوشينا ازادي كورسان دست بكيرو شون دل باكوري كورسان جي ادي دجمنا بون سببك كوتشبر كرنا كردين ازدي ورنا اوروبا برز علي ساتشق انا استشكي بيجم يعني نكو ازيل دجي اولا بيجم مثلا جهوتي سيوانا كبو نتواجه هم علي نتوي ده لده اولا ذاتي ده işte Ali Netavi anji Ali millet bune per naxa peş ole derstiye peş boyvi baverdikim hatta rojame اوقاس بهزنا يعني نه شوفينيسبيه انجي نه دولة برسبيه نه شتيغوا راستي ودرستي وخزاي باراستيه سد جهوري خدا ازداتي تمام كم جبر ويجي خزاي باراستيه جبر ويجي راستي قالك اريشان هاتي işte hafta dü fermane hafta se fermane جبر وي ايرو جبو مافن ديمقراطيك ان تويجي تيكوشين تمشاندن işte olay izdati kurdilme izdi خب فيفا جريدن افيا مر لازم تشاشرو وب يعني اگر اوجي نبا مرت كان بيجي حلاند البردريه او سدي سد راست اللي دستي نيارش نوا كردستاني ده چوا دما دست درباس بي باواكي جلكي دجوار الهمبري هبودني جواكين كردستان بنابي اولو مسبه الهمبري هبودني بكارانين دجاتي بيشتبرنا ایروژی هم الباشوری کردستانی باشوری کردستانی در دور شنگال حتی نکی ولات شیخ از جنواجی انتباهی ایروپی راست کم انتباهی گلی کردستانی جردن او لتورا ایرو قفقاسیه یا ایرانی تایبتی هرما یا ارمنستانی دستین دجمنایتیا لدجه یکیتیا نتوی کردستانی تبدیگر هنه وانا گریدای سازی و دزگهین دجمنانه نیارانه او کسین دو شور لسر سر ما دگراندن و خونه ما درجاندن او کسین بامبا دناوا شنگال تلحزیر و سیبای ده تقاندن او کسین گو
li Kurdistana Bakur destpêka damezrandina dewleta Tirkiyê niha bûn sersebebê piraniyê Kurda êdî xwe Kurdê nêzdî di milê olî de di milê netewî de ji dar û ziman de xwe înkar bikin û bêne savyekê xwe hendakirinê ew dijminin ew neyarin dîsa bi rengekî îro ku bikaribin yekîtiyê netewî belav bikin taybetî di beşa êzdayetiyê de jî vî karê dimeşîn karê dijminatiyê li başûrê Kurdistanê sersebebên hinek Kurdayetiya ne li ser esasê wekeviyê, demokrasiyê û azadiyê û rasaniya ya rastiya civaka êzdiya pêtirsekî li aliyekê ji bo berjewendî heye nêzîkbûnê nosa hene dibin sebebê Kurdên êzdî ji wa dûr dikevin. Li milê dinê jî dijminên ku berê qetlam li Kurdistanê kirine wana ji hevû dibelav kiribûn beşên cehşîtiyê di nava Kurdistanê de pêk anîbûn avana heye jî têkilên hinek kesan ji bo berjewendiya. Bi vî awayî li herêma ew jî Ermenistanê piştî belavbûna ya Sovyeta berê êdî hem kesimên taşnaka yek kesên netewperestên yê Ermeniya yani katliama Ermeniya bûye rasta ê biryar deraniye kevkêne kufşe dewleta Tirka Osmanlıya û devletê Almana vana kirin qurbanê xwe lê belê dema katliam çê dibe ego cehşên devletê bûn nava vê qatilamê de rist lêîstandine tên vê bi êzdiya ve girêdin êzdiya bi vî awayî dibêjin ê ku hûn jî kuştin em jî kuştin Kurd bin. Evet tiştekî xizmeta devletê dijmina dike xizmeta gelê Ermenistanê jî neke devleta Ermenistanê yani eko serbestkîne ew serbest yani devleta Ermenistanê divê derheqê de wan şovenîstên navxwe ke milê şaşî ve gel agahdar dike hinek kesê ku basa wa jî bû wî birêz Amerîka bas kir ama kesa jî hinkê nas dikin ku wî awê ji bo berjewendiyê xwe şexsî nefsa xwe yek ketî di nava Kurdên êzdiyê ve derê de vê nebûkariya şaş û dijayetiyê dimeşîn heta Kurdên êzdî dikin yahova. Ji bo berjewendiyê mafê xwe yek ketî bê hempa bê yani zerarê ji mirovatê bê qîmet. Na ev lîstikên hanekî hene. Ha li dijê van meriv kare gere meriv çi bike. Yani em hatin Avrupa em azad bûne na. Ciwanên me bi hezara bi deh hezara îro têgihîştî hene. Qîz û hûn xortê me. Cardin li Sovyeta berê ew ku belav bûne çi dibe birabe çi xas şaşî hebe imkan û derfet hene. Li başûrê Kurdistanê nêzîkbûnên hikûmeta herême û hikûmeta merkezî çendî kêmayê û rexnê me li ser wan heye. Di beşa civaka êzdiya de nêzîkbûnê wan ne awakî wekevî demokrasiyê xwestina goşxwara çi dixwazin ji civaka êzdiya re tê xwestin. Erê bes ev nayê manê ku Kurdên êzdî di rojên ha de divê yani em rêxistin nayê manê em xwe bê rêxistin bihêlin heta do hevqa zilm û zorî bû em hatin guhvaştin wekî evekî îro jî em bikevin nava rehetiyekê de. Ev ji me re zerarê herî mezin e. Ji xwe basa cejnê dibe. Cejin bi xwe di gorî weta demê li gorî demê divê bê pîrozkirin. Edbim weta cejna îsal ku me vî rengî pîroz kiye girîngtir e ji wetaya got bi şadûmanî. Ji ber got ez ê çawa şadûmaniyê çêkim ku rojê bi daha ciwanê me dihelin yani cejn birêkê şaş ve diçin. Her şert û mercî de tê pîrozkirin lê bi awayekî azad xweştir e pîrozkirin. Bi awakî xwe rêxistinî civaka xwe bikaribe bigêne hevûdin ser ve esasiyan bêjim êdî li rojê cejnê wiha de divê em pêşbirkekê deynin pêşiya xwe wek civaka êzdiya li ser erkên yekîtiya netewî ya azadîxwaz û demokrasî wekevî li ser van erka divê êdî em nekevine nava rehetiyekê rehawetekê. Ev ji yekê sibatê ve meşa azadiyê me dabû destpêkirinê. û ew roj û heta niha ev îro roja çil û niha ye ji yekê adarê heta niha ve ev pêncî û neh roje meşa azadiyê li welat dimeşe. Ego herî zêde derkeve kolana li Awropa ez esas heqê wî Kurdên êzdiya dibînim. Ji bo çê? Ji bo got ev 30 salê me 40 salê me em ji Bakurê Kurdistanê hatine koçberkirin hatina Awropa li sazî û dezgeh xwe kirin xwebsazî û dezgeh kirin xwe bi rêxistin kirin êdî ne karê tenê generasyona me ye. Karê ciwana ye karê keça ye şûna Kurdên me yê êzdî çavê xwe em berdin tenê em bikaribin made xwe têrkin zikê xwe têrkin yan jî
برجوندیا خوی شخصی یا مالباتی بدنه پیشونه و ام برجوندین خوی جواکی یه باوری یه چند و کلتور و برخستین کری ایرو درفت الولاد درکتینه پیش باشور روجاوای کردستان باشور کردستان باکور کردستان همو کردستانی ولات پاریس ای آزادی خواست ای جبو و کویه فداکارن فداییه دکن ازدیا برحی خونادن جواکا ازدیا حس کرنا و کتی آستا هری بلند اف چیز متخوازه اف چی بانگل مدکه نه مرف لپارازنامه سروکاتی دنیره جسالا 2000 حتی روژا ایروی هاتی نویساندنی لگری ناویل سر چه اساسی ددکه نزیکبون و نێرینی نوی لەسەر جوواکە ێزدیا چنە تەوایە ڕێخستنی gelek nêrx didewand gelek nirxên mezin dide niha hemî divê programê de meriv nikare şîrove bike ji bo vê em bijin ev dem dema li hemû erkên xwe bingehî netewî azadî û olî xwe derketine lê ji bo wê xwe derketin bi peyva hew çê dibe an jî li gorî dema derbasbûyî rêxistina xwe ya derbasbûyî tiştê heyî em tenê di çarçovaya em bikaribin çend qewla bêjin yan jî miriyê xwe alî gorkin malê xwe de civa nava civakê de vî rengî ev naçe serî me deverê de demam hatir jî me basê kir Kurdên êzdî generasyona ku eva 40 salî hatiye Ewropa ciwanên wan jî gelek ensanên me dijî nirxên xwe ye netewî hinekî ber bi awa Ewropa ve ber bi asimilasyonê ve divê derheqê de ortêmayînekê ez naxwazim heqaret el civakê çekevin rê belê li ortêmayînekê berhemê civaka rastiya resaniya Almana jî negirtine ya xwe olî jî gelek jî sivik serûma ye divir de di nava her sê kultura de ji yekê jî tam xwepê têr nekiriye em xwepê ucube derdikeve olê tiştî pir ne taze derdikeve ordê Rewşa Kurdên Ermenistanê êzdiyên Ermenistanê jî hemen tişte rewşa êzdiyên yê Şengalê jî hemen tişte ne bi kurdayetiya ya azadî xwaz ve ne bi erebiya tabii ne hemû yani tiştê ku tev dane yani tiştê ku niha di nav de wî heye tabii ki ne ez tevayê civakê nabêjim ha ji bo ev ya bê beralîkirin divê em gelek lê xwe derketina xwe ya rêxistinî xurt bikin û em mecburin tawiz ji jiyana xwe jî ji berjewendiyê xwe şexsî jî û ji aliyê xwe rihî û kar û xebatê di meriyetê de divê em pêk wênin heger me pêk anî em dikarin bibin layıqê vê rastî heskirina xwe ye demanû ger em vê pêk neynin siba li Başûr Rojavayê Kurdistanê şoreş çêbû heger îro li Başûr Rojavayê Kurdistanê 28000 Kurdên êzdî li Afrînê hetanekî here dirbêsî hebe mayne hingewan li Ewropa jiyan dikin ku hatine koçber bûne heger li vê awayî li ser wê awa şoreşê xwe bi lezgînî xwe bi rêk û pêk em nekin xwe bi rêxistin nekin û girêdanê xwe çê nekin goya xwe bidin hene goya xwe bidine konferansa Stenbolê hene goya xwe bidine êha wêha berjewendiyê şexsî vê awayî layıqê cejin pîrozkirinê jî nabe ya herî layıq divê roja hayê pîroz de banga me taybetî êzdiyê Rojava Başûrê Rojavayê Kurdistanê hem li Ewropa hem li Kurdistanê êdî bikaribin xwe bixwe baweriya me pêşkeve û bi tekoşîna azadiya Kurdistanê ya Rojava Başûr Rojava re em bikaribin xwe bi rêxistin bikin xwe bi sazî û dezgehê bikin ev tişt li Başûrê Kurdistanê hege gotin li ciyê xwe be trênekî li siyarsûnê çû bes hîn me tev hinda nekiriye Belê Birêz Elî hinek ji ber ku gava ku telefon tên ji dûr ve ez naxwazim wan rawestînim ma gotinê ve qut dikim bibirin niha Silêman Cafer ji serokê Komela êzdiyan ya Efrînê ji Rojavayê Kurdistanê em ê hinek pirsên zêde jê bikin êvar baş ji we Birêz Cafer Eyvah basar cava Cezde Muhammed Piruz be Eyvah jî pîroz be از بيبقى تسلم بكام وطيبات بريز علي توزيع عزيز فرص باز كام جو باغ ودري باخوش بلي كرنك بله كلامدار بي نها روشا روجاوای کردستان جی بتایبت پیواژه که کلیان گرم لوی درید دجین ل چهارشنبه سور مبیس که لوی درید ته پیروز کرن البته حق هر کردن و ازدی و کردان جی یا پیروز بکه تذکاری پیشی در حق پیروز باهی ده
هناك پیروزبایا چهارشنبه سور دا روجاوای کردستانی و پاش یجی لودری امزان راپرینک هيا و گلک لبو تفجر هيا رولا کردین ما از دی روشوان دناف وی راپرین دیجی تکار بی هنگ جمراج تماشاوان مرا و بیجی شروع وبکی فرمو خاص جبرتو داره خواستم به چند گوته بگم مو چهارشنبه سور طبیعت چهارشنبه وطا سور دما شرح ميدي او شير دوديه قاسي خود هركي نبر حر اورديا بعين ورد راي شرطه ده دما كردنا في وجزنا فيروز جرن عين ورد شرط شيبو بر هرغنا كوني حر طرفان او ديكنا شرطه سور انجي وقت ايزي عقينه ام حرصري وقت جام ديرو في ام الهب الجبل ام سرح الجبل ام درن غورستاني ام ريخه بيرتين ام خير قريضه ام براتكن ام حرمونك غورا امكانوي غورا درفتين اي ابوري ام دورك قربانك دكن وسرقد ام سرح الجبل ام جزء ام بيروز دكن حر ناكوكي حر دعونا بالكساده في روجة السيرة يعني دبر روجة كيف خوشي روجة شاهية طبي هذا روجة هذا جزنا بيروك وقاب قلق كرنا 6,000 وحصيد وشيء بسرعة ده كرد ما بيروجة بيروز كان جاجن حتى صارت دورة شاسد دوازة بري ميلادي جزنا بيروز كنا وقت جزنا أولي ويدن شاسد دوازة بري ميلادي جبوه ما تشيبون واخونا هاد رساندن جبوه شغل حتى نقا عندي جزء بيروز كان وقت جزنا أولي ونكوي حتى الشيخادي باجزنا إثبات كريا جبروي أم حرصاري وقت يلو وقت ما قلت من بيروز كان هيفان بيتوالي ما باجز ما دربات العفينة الهرم عفينة قلنا فقيرة قلنا كي حمو إزدنا كيف فاشي ما باش ضربونا كوا خريب مازن قال يعفينا باش ضاري في شويه بون طبيب كومي موسيقى هبون كومي اقاطر هبون برنجي كيف فاش الجزاء ضربوا باش جزنا بيروز به بله اتخاذم باش جزنا جيسا بيروز به لو روشا كردن ما ازدي الودره دنا في رابارينا جلده تشاوايا اوي روشي تتكاري هناك بله چاوش رو بکی بله سپاسره طبعا وارو شيء نهار وارو بين كذا يعني بندر خد داخل محميه حر حمله حاجه العفنه السوري الحق ده بي رابرينه يعني تعجبها ام وكرت ام از دي ام دغادر ام سنه هلدن ام ما في خاص ويزر كمان ام با ظلم وجوره هذا كلمه امشي امساق وراكن وامشي با رابرينه براي عربنا ام فارفدكن حد انسانك ابره حد انسانك ولد فارس نهار بيرا قولنا شادبه جبرجو ام قارن بيرا بينه ام حق خاطئ يقولوا حتى نقاط ما في ما سنه ما اعتراف ناصن بدن اللي سنه حتى ما لا ودحسبين لا تدحسبين بله نها لودري دبن تفجرا كرد دجي قالك علي هنا لآلين ايكو باسطنبول را دخبتن ايرو یک داخیانه یک دابو گوتو نه کردستان هيا نه تشکیل لودري تشکیل تنه ما في كردان جي ام تكارم بيجن هيا و باوای کی کو حنکی خو پیب که تابی استانبول بدو استانبول داخلی روشا کرد ما ازدی لودر دناف işte پیاده لور هيا ام تفجر آزادیه یکی تیک چیبیه 2 میلیون 3 میلیون کردن کل لودر دیجی جوان تی بحث کردن و تسیل وانجی هر کد چه زیاتر به هر روز خوب شاندان هنه مناری کو işte امریکا سردار جمره گوت لکردی ارمنستان لازدی ارمنستان هناك عالی دنیوالد چن خوش بیر دکن ندناف رفن تکوشی ندنه کردن ما ازدی ال روجاوای کردستان روشوانچیه دناوا و تفجر ده بله
طبي وك حمو رغسن وفاردي هن دجنا هن تبنا ام وك زيد كباري الدين يعني با مخالفين سوريا حتى نها بين تسوى دولة مع اعترافنا بتسوى دولة ما في المنادمة هل هي نادمة يعني دين ده في عدم تلقى قالوا اذا تلقى ما في كردا قبول كرا بيسمى لهم كرد التركي هنا وما في وان بيدا ما تشوف ما في كرد فنادق كما في المدى بربي ام باوريا ما في مجلس اسطنبول نينا برغو ده برهان غليون تروكي مجلس نتوي سوريا دبي كردستان جمانينا كرد جمانيين قالوا دبي كرد جمانيين ما تشوف انا بقول خدمكن ترتيبه من هاي رسالة ده مخالفة ده هي التنسيق الوطني أبدأ بالكرد هنا وما في وجهها طبعا ده دبي الكرد هي ما في وجهها الهندر بدم أبدأ إزاي هنا ما في إزاي هنا طب تبي معي بله تذكر مجلس النطوي مجلس الوطني السوري دبي الكرد مين وجمع كرد أساس سنة برضه وقت الكرد مع سوء إزاي شو دبي إزاي أجي خوفنا أجي برمشل أم وقت إزاي بانجما يحمو إزاي يحمو كردان أم دبي نقول في رسالة زمان شنجب حقيقة قبولك لا حقيقة وندابك مجلس الوطني السوري حقيقة وندابك بربي دبت إيه برهان غلي جود هو كردي سوري وقت مغرب هنا وقت مهاجرين فنابرن قالوا أبغى الدولة السورية إصدار شيء سوريا كذا شيء سوري هذا سيف الحزار كردي ما كم كلام بيرفيسن اشتي تشل بني سالي شاشبونا خا ناسكر كنه ده دفع كنه قدام نفيد الدنا وانها نها تدري أزم مقارنة تغادر شنو في سرقي رونم شنو في زمي رونم وتدري أذكر ضعت الرقم شو بقولي مبتهبة باش برس سليمان جعفر سرك كوملا ازديان لعفرينه واز جارة كدن جج ناصر لوهمو ازدين ماي كردين ماي ازدي لروجافاي كردستان العفرينه لحلب الشامي لهمو روجافاي كردستان بيروز دكمو ايوار باش تبجم جبو كتب مروان اگاهيان پاروکر سپاس برای نها جرجل از خازم جواب بپرسم ابي عالیه سیاست يعني من خواست از برای علی پرسک بکم دریج بو لی ام دنیارو که همو اول بونه دولت و خو پاراست نهاتنه براج برکو ازدهتی هر تم خزایره هر تم تشتین خزایی پاراستیه نکی نه اول شخوره نکری حجبو دا بگره حتی اشته اسلامه همو کرنه دولت اوانا مثلا جهوتی جی کلیه مثل پرسکریه کنه توی اسلام جی 1300 سال اوروبا بکلیسه دولتا برای بریه بودیزم جی yani Buda jî berî 3000 sal beriya İsa çend heb devlet imparatorî ava kiriye lê ezdatî em dinêrin ji ber ku xwezayê parastiye yani xwe pir bi siyasetê mijûl nekiriye yan jî siyaseta dewletî di roja me de rewşawî hatiye vê rewşê lê niha têkoşînekî neteweyî heye diyare ku Kurdên me êzî xwe pêva girê nedin yani xwe di nav vê yekê de nebînin nabe êdî vê çê nebe ev ji bo rewşa giştî ku em dinêrin li başûr li Rojava tiştê ku bi telefonan jî hatin ragihandin gava em vana jî bifikirin rewşa me ya niha di nav têkoşînê de yani rewşa Kurdên me êzdî niha di nav têkoşînê de û ji vir û pê de lazim e ji ber ku merheleyek êdî mafgirtinê dest pê kiriye bi destxistina mafan êdî înkar û îmha erê dawam dike lê ew bi awayekî hatiye şikandin meriv vana bî lê berçavan tê dîsa ji me re çi bêjî ferem بلنها راستی حوالا جهنگ تشت آنی زمان اف هلبت راستیه که خویا جبرگو گلی کرد میری تبدی جواکا کردین ازیدی بتنبونه که روبرونا جبرگو یعنی آلی خوا میناکا جی دیارن مثلا مش آنها آلية سياسية جيم بدن آلية كي ميناكا الأرمنستاني و مثلا هدي هناك تشتين مي بيروس آلية أولي جي كي تيك ديشن مثلا سياسي جينا جندس تند آلية و أوليا ام بجد آلية أولي دا تني جيم بجرندس و تشاوا جالك جس خوازم مجاربين بسر وير و أنا
ناف لي تكرن ديجن اف ازيدي سياسينا اف نظام ازدي تشنا انا او نافجي لكافي يعني بيشبري مجبو جواكا ازيدي باوان جهران لهر بارتي او ليستوك هنا نهال وير اف وقت مروف دفي آلي لي بناري مجبور مروف هنا كده آلية كي سياسي نيزي مسألة بيش برجو أمنا خواز النافاب دنياني شوا هوا جو دوم نافي جو هاتن جوتن هنا كسين جو جبو برجمالدي خوا ما بس طوان ناج أولي هيا ناج نتابي هيا تاني جبو برجمالدي خوا دفكر خوا بدي جيان كرن رانتي بكن جبو سر بشتاقل زاني مش ما بيبرسيكر ببرة جبركس برا سليمان جعفر تشتكي بر جرينجو جو آلي مجلسة işte evki eviyet mafi menasnak ele ali dine gava kudbe mafi kurdan khazın tevate mafi mecite beli bu evi envi beşe destektik helbet da aliyeden ambijin yani ana Avrupa wan ambijin ne yani Kürt edi mecbura bi siyasete alakadar bibi yani çava tejani zaman haj aliye ki rojilata navin seru bini hevdi be te guherden ambijin پرانیا پارا مزن گلی می کردین ازیدی لکردستان روشلاتا نوینا ای باشا هگر تی سیاست نکه تی چه کاری بکن هلبت یعنی او حیات داوی هنه کارین اولی ام نقاش نکن او چاوا کک ادناجی گوت حیات روحانی هیا بر بسیاری هنه کارن وان واجبی خوی اولی چاوا تی پیروز کرن آنجی چاوا تی مشاندر رنگی او کاری اولداره او کاری بکن اما فری جواکا و کسیدن ایرو بلکی دم هبو yani çar rewşenbîrî metune bûn an bêjin nivîskarî metune bûn an jî xwendevanî metune hema îro bi seda çêbûna hema başet alê ditin neritiye kesî jî li meydanê nabînê tenî çawa haval jî got ev karê got heta niha tê meşandin li ser generasyona em bêjin kemil got hinekî xwed alî vê tekoşînê an jî bi tevgera Kurd heva yani qasta min ne ji bo tekoşîna Bakur tenê ez وەک کەسێکی ئەندامی vê باوەریە وەک کەسێکی کورد ئەز ڕاستیجی بێژم بەس کێفخۆشم گو هەر ئێزیدی bi siyaseti alakadar bibe. Tuxwaze bila li başûr be, tuxwaze bila li bakur be, tuxwaze bila rojavayê biçû be li Kudê be bila bibe, got xizmeta ol û netewê de be. Lê feqet di aliyê din got bibin dîwarek li pêşiya hem rêxistinê me û em bêjin gelê me û bi serê gel bilî çelişkiyê bikin evana jî ki bi rastî jî di nava di dîroka paşaroja me de ev kes wê rûreş bibinî. Ji ber got ew ê wan mînakê wan ew bûn mesela naxwaze di meselê şingalê wan de em baş zanin got ana çiqa kesê xwe kin ber pisyarên êzdiya hene jî ne qasda min ne ê em bêjin girêdayî partiyê me Kurdû got ana bi navê êzatiyê bakî xwe em ne Kurd filan bêvan ew bi xwe got çawa lîska dikin ji ber got îsanê got ji bo bercewendiyê xwe bifikirî ne ji bo bercewendiyê gel bê ew karê her deqê gelê xwe jî bifroşî ev rastiyeke xwe ji ber got ji bo bercewendiyê kin da aliyê din çawa hevala jî kê ew kir niha bi rastî êdî gere em ji vî kirasên got em bêjin wela em mînak be cejineke xwe pîroz bikin an jî kê em êzîdîna em ji wî kirasî divêm derkevin em gerek derkevin asteke siyasî ji ber got heger yani cejna xwe jî pîroz bike lê piştî wî neçerû nenê min beriya wê got yani min got hinekî jê hene girêdayê olîna baweriya û karok yani qasta min ji bo van kesên got bi naslama siyasî gazî xwe dikin got xwe kin rewşenbîr xwe kin ronekbîr xwe kin nizanim çi divê ew îsan hinekî ji wî kirasî derkevin yani mebesta min ew a yani mesela em bêjin niha li Tirkiye me li Tirkiye bila em bêjin qaşo dike gavê îsanî ji bo mafê mirova wan û hinekî eva çend mehin ji bo destûra nû dest pê kiriya paşa ev kesên me çi karî wir dikin ji bo Tirkiye xebateke me aliyê siyasî de heye tune ya yani ji bo her kesî mesela ne Federasyona Komelê Êzdiya gelek kes hene wana naz dikin yani xwe ser federasyonê jî bin weke têkilî û em bêjin dostaniyeke nizam çi bi wan re heya baş çi qasî mafê êzdiya li wê de diparêzin di aliyê de ji bo Başûrê Kurdistanê an jî em bêjin li Rojavayê biçûk evane çi qasî ji hewl didin ji bonî got karibin civaka Kurdî êdî jî li wê de bikir xwedî naslama bikir xwedî ol ez biya rast vekirî yani divê em hewl bidin got em
هناكي دورة خفرها بكن وام باش ببلانه وبروغرامه كانو وقت هوايز بيجي قسم مش بوجواكي ام تشقشاكي بكن ناونا يعني باور بكن هاجر ام ايرو ويا نكن بلكي حمري جواكا كردن ازي تايبتي لاوروبا 10 سال 15 سال دنن جبرجو راستيه كاخوي هافال جود كي يعني انا بهزار جواني ما لاوروبا اصم لبونا باشا يعني حاليا انا لارمنستان شقنها ميناكوي تشاوا جاجيني هاري يعني براسيجي افجارا يا كميناغو از دبيزم وباز هناكي دمك دريجه جي بفي بيواجو مجلس الالي السياسي علاقه داربن اد الي دل باكور كردستان وقت ما قلت شخه كاستنيا اي باشا كي بانا برسبي بانا بدي دي اف روشنبيري ما دي اف جواكا ما دي اف رخصلي ما بكن اجا جبو بي دبي يعني مثلا حتى از راس بجم از الي جرم ازيدي جبون اولو نتاوا خوا ببل خودي بارتي هزيجي يعني بلا بك شو ما نكن ليه بلاد خدمتا اولو نتاوا وان دبي لنا ازي نافل حكم ازي جبو برجواندي خو بچن گوتن گروور ایسان هری جار و فقیر قحن بكم وازي جبو برجواندي خو بشغل محارول لنظام لبغداد ونظام كدي وكدي بم ليتشب ببي جواكي جيبي نخممنا او براسي ام وقت فدراسيون كوماليزيا بخوا جنها شوندا ام بخوا استراتيجيه خو دغهر كونسبت خو ام دغهر ام داس بيواجو كانو دكن ام دخوازن تشد بلا حركز ور الكيلكا قالي خو جبرجو براسي لبرتي كوشينا خو بل الكيلكا تكوشينا خو كار بكن ام بهبره جيان بكن يعني او بي منابل ام جي ونابل يعني جبو روشة سياسي بشكل سوازم بكم باشا جالك سباس جرجر برز اولدار عدنان خراوي بر بداويه فهم چون پیشش دقیقه مایه تخوازم و بکناهی تشتیکو دلی ودا مایه تشتیکو بخواست بیجن جبو جواکا از دی تایبتی کو خطره کو روبروجی ماند روز آمده جواکا از دی پیره و همو آنی زمان و افروجن پیروز دجی و وقتی اویجی آنی زمان تشتیکو دلی ودا مایه و خواست بیجن و درفت ندیکا امر گوتنی وی داوی بداریم ای باشا ساعت خوش از سپاس کم لبوها جبو هر کسگی جبو برادران یا خبین جبو تلفون کرنا ده سریدا از خوازم بجم جبو كي علي قلت بقوله وتشتغلوا ناقده بلكي اختناوي جبونا بلي ياما ازديا ازديا اشخام ازدي بقوله بهفانا يعني هذا از درس جبد مزاروك جي ازديا از ايمان ملتي ازدي قايم بكم باولاوان اف اولا اف قول برتوكا ما سماوينا وك قران وبسلمان وك انجيل ويدن اف قول برتوكا منا تشاود بيرشي حيران كرم دك ود بيجا جي قولي بيرشي حيرانا جه بدنا فان قولانا اف بوريا ازديانا جه بدنا علمجي كريمه لحمي وختان ديما لحمي درداي حكيمه لحمي دردا اف علم اي حكيمه بله بيجي علمي خدي آوازي عرشا دسترين بروجن قشو شفن رشا از جي تيرناب هنجي مكما و هنجي خوشا علمي خدي زي ريزرا تو چندي كومكي جخورا تو هندي خني لفيدني و لعزماني إسرا هر چند أولا إزدي إنساني إزدي خدي ناس دكت بقولا عبادتها خدي دكت بقولا طقوسات تخوي ديني بكارتين بقولا فلسفات ديني خو بكارتين بقولا هبونا خد يار دكت بقولا أف قول علم خدايا خدي أو علم دايا إن وجا شيخادي ذكارين خير إن وجا شمس ذكارين خير إن وجا بيرشي حيران إن وجا شيخ أبون الشيخ فخري آدي وقال لك خاصو قلندرا أو علم بزماني إنسانا شروفا كرنا أسخازم برسفا أوي برادري مي إزدي يكوتي الويدري أولدار الأزباركم وجي الأرمنستاني بروسيا بو قول ويدري أولدار نين نخبات نهاية تكرن أسخازم جربجم هاجر أدرسي خو بقى هنا ما بريا ويعني جبريا عندك جامعة هي أدرسي هي بل بقى هنا ما أمكارن جرا جباشور مازن جرا دوازده برتوكا بشينن دوازده برتوك ج كلاسي يكا ج صفا يكا حتى صفا دوازده برتوكي ما دوازده هنا لباشور كردستاني هر منطقة 4 مالي اس دي مكتبة لوي دري هبا 4 زاروك اس دي تذهبن لوي دري معلمك اس دي هيا ودرسي خوي اوليستين ج صفا يكا انكوش كلاسي يكا حتى كلاسي
دوازده ام کارن وان دوازده پروتوکا جوان ربشینن و اولوی دری بقول بین الزمان لاتینی بری اولوی دری جست 4-5 معلمه راکن و بکن المكتبه دا افتشتي جرين كم كارن جربكن واجبه السرما امبيجن يادني جيرانيا افي ججني هلبت بكرتي بله افي ججني ده قالك تشتينا تشيكرن ده افي ججني ده هيك تنا صور كرن او هيك اجي تمثيل عرضي دكا وقت هيك يخاف تمثيلاوي دمي دكا وقت خدي عرض شيكري اخ واف تفلي هابو دبوه هنگی او هيك يا خافا دمكو ام هيكت كلينن او زركا هيك خود دملكي او سبيلكا هيك خود دملكي هنگي خود عرض ميانديا او سبيلكا دب بحر او زركاج دب هيك عين وقت عرض جروفر دبا قالك تشتتنا كرن چارشما صور ياكو برادر بحث كري قد زمان ميديا ده نظام كانجي خون العرض الرجاي وجبروي بويا چارشما صور او راستا لي چارشما ناوي چارشما صور بريوان فرمانه هويا ما قد سري دمك خدي آدم خلق كري إنسان عول ودروجة شاشة دروجة شارشمة سري نيسان ده خونا صور وروح عزمانة أنيا برجسد آدم دفيت شارشمة ده وقت إنسان خلق بل خونا صور دايوي وبشتي ينجي أفي ملتي احتفال بفان مناسباتها كريا نبدأ هندق ملتي دبويا دي ساعة قتل عام تشيبونا وشرط تشيبونا دي ساعة نجي هر بويا شارشمة صور أفسرنا بخوا عنزلي أسخوازم جارة قدن ججنا حمي ملت ازدي بيروزي بكم وجهدارا بيروزي بكم وسخازم بيشم اولا ازدي اولا كردية هري راسنا واولا ازدي يكمين اولا لسرفي عردي خدا براستي اولا ازدي يكمين اولا خدا ناس كري وخدا براستي خدا بله يك خدا بله يك خدا خدا ايك هر او شهدو ايمان ما بناوي دبر روا اولا ازدي يكمين اولا لسرفي عردي عبادة الصنم عبادة دارو برا عبادة جيانورا نكري اولا ازدي يكمين اولا لسرفي عردي سر سبير راد بد بيجا يا خدي تو افي ملتي افي انساني حميد خير وبركات بكي ومجد نافدا اولا اس دي اولا ناي عنصريه بفرق جدائيه لو ما شيخ فخري ادي قولي خد دبيجا لبور حرسوار بن وبحمي نفسار جهدار بن بحمي مخلقار دوستو يار بن دبيجا بحمي مخلقار دوستو يار بن بيجا هاجر تو فقيرجي ببيني وتو خيرجي فير بجهيني نبيجا تويجي تشديني افا اولا اس دي اولا اشتيه اولا خيريه اولا يا سلامتيه لي خوازم هندك غازندا جكردن مسلمان بكم الدقيقه جدا ما قالك جارا غازندا كرناس ديسا غازندا جكردن مسلمان بكم ام دبيجن ام اصل كردان او جي دبيجن اصل ترين كرد ازدينا باور كان هاد باشور كردستان دا افنش علي حكومه كردستان با يعني مروف راستيا خدي بيجت مروف حقيا خدي بيجت انسان يجي عمل وي باش با مروف نكار خرابك وانسان يجي عمل وي ني درس با مروف نكار درس بك او لسر اساس اخويا الباشور كردستان براستي علي حكومه كردستان با ام بيجن عنصريات وفرق جدائيه يا مزنتني هر كسي دخازه حقي يبدي اما يجي علي ديني با اللي دري هندك بارتي اسلامي هاتنا افا كرن د باشور كردستان دا وقالك مالا د جامعه دا غازي دكن حاجي ني مسلمان با اف اخنا اخاويه حاجي روجي بينج نميجانكا غرق جفي اخي دركبا وسكارم اشترى الدليل بينم تصوير بدنغو ديمان وهي د انترنت دا مالا غازي دكا د بيجا اف دوله ما اف عرض ما عرض مسلمانه وكانما ازدين اول بل تش نبوتني بو كردن ازدي نانا جبو مو اليجرين ديمقراطيه جبو هر او جبو هر انسان نجي كردجي كو وكوان فكره بل خير جبو كردستاني بخوازي ما انا موجوده حكومه كردستاني نلقى الوان فكرايه او فكره جي باور بك باوريات بيت وافتشت صدى ازي متاكد مؤزل ودري مظن بو ما بدها دوازه صار ازدرو دنيا كتم لو دري انسانك اس دي هر الباجار دهوكي يعني الباجار زاخوكي يعني الاربيل الوان درا باور كنان بفروش غافا زاني اس دي ناني ويناكرن افنش قبل حكومتها افش قبل الدين فا جي قبل وان ملايان فا او ملايا اجرجي هلدكن دنافبرا جفاكا ملتي كردا دبيجن افي اس دي تجاره القلنك افي كريستيانا افي كافره افي زردش
پشتی اوی کافره تنه حاجی روزه پنج نمیجان نک او انسان ای کافره او دیدنا ملایه از خوازم دوان ده ثانیه دا دنگی خو بگهین مخلک کردستانی وان کرد پرورا وان خباتکرا وان ولات پاریزا ازدیا جو مسلمانه هر کسی کو خیر کردستانی بوی بلا اوان ملا جناف خو باویجن او ملا نت خدمت اسلامی دنا و خدمت کردانه بیاوان نکن ساعت تخش له باور که اسلام جی ویتشته نابج او بخشخرت بج او فکر وانی شخصیه سر ناو اسلامی بکارت سر ناو اسلامی بکارت بله باورد که نظام چند دقیقه مایه ایدی دنگ نای من باورد که چند دقیقه مایه نظام برز علی ساتشق تجی گوتنی خواهد داوی بجه ها بله از دیساجی او شاش فهم کرنک چیه اره شاش فهم کن نبویاوی هاتو مگو کسی گو بله بله کسی گو بیجه و تئوری بکه و کارو خدمتی نه که ودم افدم های گرینگه بیستیا خب کارو بار کنه خب ریکو پکنه مسروی اساسی گو و همو جواک جیگر زانیاریا و زانستیا و علمیت و تنم او جواک نکار خوش ناز بکن نکار باشروجا خوشی آزاد بکن دقیقی ته بله سروی اساسیت بجیم تشتهاتی گوتن از باورم همو اوی خواه راستی خواه مرمون کار بجیرو مناسبت غيرك تشت قوت يعني بله بمناسبت جشن چهارشنبه سور از جاردن بانگ دکم لهمو گلی کردستانه ما في خوی اساسی نافخوی یکیتی مروف تبه نه لیست کا دجمنو نیارا باش برجواندین تاگرکرا کتخوارا امپریالیست هگر ناوه وان چد بن خائن ناف هندرو لدجه همو وان برجواندین وان یه ازازی راد دجه وان بکاربن یکیتی خوی نتوی ام ساز بکن کنگره خوی نتوی ام ساز بکن دما او سازکاریا بلند مزن چه ببه پرو باسکی گل این جواکی جید چهترد کارن خواب باور دبن ورده بسترن بله به پیوانا و ججنه ام بانگ دکن همو گلی کرسانه تایبتی کرد نزدی خبری کو بکن و جاردن ججنا همو گهدارا و مروبایی پیرست گلک سپاس تقداوی اجب همان دیتنا حوالا گوتنا خوی دایز وها دیجم تانی بانگی مهم براسی بلکه مهنه که بهستواری دیتنی خوی لزماج برگو دم پری گرینگاش بوما اف راسیه که خوی گو آنا هم گلی کرد هم گلی یزیدی هفو دی گریده مینا گوشت و نینو که به تنبونه و روبرویا آنجی امبیجن د پیواژویا که هبون و تنبونان گو آنا تینی قاش آواکی گشتی اف آواکی گشتی ام جی که بانگ دکن همو کسی خوا همو ولد پارزی خوا اف راستیه که خوی هگر ایرو بالصدا قهرمان کرد شهید بکن دنگی وانه هگر ایریشی کردستان بکن دنگی وانه هگر لأوروپا جواکا که کرد تیبتی جواکا ازیدی با آسیملاسیون روبرو دنگی وانا نه راز دیجونگا کرده که وقت اندامه که وی جواکی صبح تشته که نورمال چه بو وچاخی وری الگل من هینو بشگیریا من بکی ادوی وچاخی وقت وجدان اولارق ناخوازم تعمل لکم ام هیوی دکن هرگاه چاوا حوالی گود یکیتیا کرده مهمه یکیتیا کرده بتابایی اف ازیدیا اف حلاویا اف سونیا اف سورانیش بوما تاب کرده و دما نتویا امش بو نتوا خو کاری خو بکن گلک سپاس جبوا هر سیاجی گلک سپاس مالیاوا ساعت او خشبه ما بهبره ساعت و نیوک قدر ساعت و نیوک چهارشنبه سور نرخاند باورد کم تماشاوان مجی جوی درس سود ورگرتن دیسا هرتم وقت بیجم هرتم نرخاندن دیسا تماشاوان ما جاره کردن چهارشنبه سور جبو همو پیشی جواکا ازدی جبو همو گلی کردستان پیروز به هر شاد و بختور بن شوا خوش به